to see. I was here for no pay just some naposo. Oh, we fantastic. For ya dear, Mona Nanka beauty for say, Mrs. and call moon to me, but baby, Mutu Yano crown on my idea. Oh my idea. She support I did my boys' schools near the same thing near my girls' schools. No. Inti say I was a plan there was here for say girls' schools near yen sure modding. Said they campy boys, young campy girls since I ain't sure my dear. Yam more support cause a man or banana yam shino crowd to me. So support systems here very important. My idea pa. And I said I de come out wege and all the girls schools are more MFA Power School Ola say omubai no mu free mu. Fantastic. Next year come back again. Napo so Apollonia City, New Accra City aye developing. Fantastic as I say bibia ye crado. Ye demarketing land me ya. Cowbell our mill. Second Kings Real Estate and Latex Foam. Agbeve Herbal Center and Lily Rice. Vodafone. Vodafone, the future is exciting. Ready? And 1 year, the quantity about Mr. Boy, my apomodin true and authentic about medicine. Never upon a possible bunker tani be any demoya. Near to us the other details on Justin Sam Ebe to us. Maybe why? Paper Ben are the shots here. Avia infa daily graphic and chassis na mo yan washum na no oda ha sei abranche akrokro washo na sem kakra the bongrata nanim enne woda hono mo hwe nanim o innocent pa na Mary Mensa na tro ya asem a wo kan say Chief Executive Officer you oda Men's Gold Ghana Limited ano na Pia Mensa ya dodo na friend nam 1 was ne wo call Accra High Court na kwa wo kono kwa edu wadi card ya bon woni say wadi frodo nipa chese wadada manfo agi wosika na sa nipa no 16,000 nipa 16,000 ye customers wadada wono no sika so a yede ho charge abono no 1.68 billion yes 2017 na papa yi wajeje sa manfo ni sika eti na mo amba sa manfo de adi sika onipa cross o de kakra wo mu a sika no dodo no emu edu papa nipa 16,000 ena mpanimfo che so mabu nkontaage o mo krata o mbetumi aka susu dua se na mo an wo de wo kanti na wo kokkochi na se yeso ye de akire bi ne wo mu obi ano ye de bebre ye tiefo na polio anase bubuo yade no any asi asan unity bio enra any testic as ebo mabusuafo moteye yesi wudru mu ewo amanti fido tamala polio no ananka Ghana yesi o ese de ye free mu awie yesi tamale o masan hu bi ewo wono mo ya we crowd de enye tetede ni bi yesi we ye type 2 de na empanimfo ahu no ti we kokobọ na omode ba Ghana Health Service mpanimfo say nkwada ne yamia ni nkwo wo ho wudidi ahohoro wonsa efi poto ye nipa timu no wontwe ho emfiri mu efise polio no na asan ayiniti no the Chronicle and yede etwaso na Chronicle so animu mampani na nado danko akufuado na nimfo ni da he ni asem no NDC amanyoko no ma hyebadwafo wo motoa ye yidwom na omobo na nado abaso segia se papai ogbo modern wa adan ya wo mo se edwadie abibire ma se edwadie nhia mu kase aban no atumi awakia ne alankwadwo chematen nyo no abreso na agwa wo se afia kai sa agowa ba Ghana ha say agowa na PSI special initiatives okay for time ni nyana esi alan ayesu starch ni ade garment and textiles yes and national ya wadi abani alankwadwo chematen ni ministry no ya say African Continental Trade Free African Continental Trade Free Area and ya dia ba Ghana ha say eti ese dwadia nkasa bibre ma se dwadie nchiam kase bon man Ghana mu ne esemra ene kwadwo chematen body two dwa ma hyebadwa mu na behwemra ne minority mu o na omosa ne mra ne sa se ene ma se ne ewesa mo famra Ghana ewo mu ana mu di bi aba na edwadie atumi apaganti wei da se bi mra bi o mo nsa fa bi emra na corruption ya ebra no ye bu ho nkoncha bo mai mu hwese ne esi kwaso no embanimfo abu nkonta dia betu dwase se dia prosifo mu hia wa mu ntwa wo pruse yesi de nya prosifo na dika wo corruption mu bio Ghana yesi esoate sani emfie be mienu ni ebebe bi esuo na prosifo no wa akromfo no woje brabo yesi esoate wo hanche mu nnum aprosifo kwa adu ye dia bowo no Afro barometer index aba no chese kakran aprosifo na ote wo mo ase
ɛna abanya wɔte so ese wo nipa koro so wote baabi na so corruption na ban ni ntumi nku ne yi a wo mo so mo bisa Ghana for no Ghana for say gradually brofo ehye wonom no gradually abanyi corruption no wo ye ho adwuma nkakra wo gidi so wo betumi atu ase na dum je adwuma ye for so abokokko chronicle kro na mu yesi sa wo yo ba na wo kogire jade sabo no aduane kitchen na wo kita phone na due divisional commander ya abode san hwehwemu ikokobọ aba officer grade 1 Lily Ashon Robinson and watch mo say ye wo radiation bi a ewo phone mu sa wo de benja say bi a wo no aduane na heat wo jare hono mo na phone nu tua waso a etumi pagya ebetumi apagya mo wahye eti wo so nipa koro edu se wo no aduane a wo de phone no fa cho nche baabi wo bi frɛ na ba receive call no akwa abonten wo receive wi anu asaba na emom se midimirika o na me ejade na ahye wonom na wutie call dangerous very 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 dangerous kokobo aba no the Herald soup enie na Herald de ubonkrata andi aba se contractors for ye abaye kwan wo mayimu wo mo se ministers mienu Ghana wa kromfo menyame na make the Herald was ministers mienu we dia julos ni odi kan julos dia julos o mu ye tu ni odi kan kwadwofodwo wofa highways roads and highways minister ye nyina ye wofo kwasi amoakwata ena ni otoso mienu kwakofori asia ma transport minister contractors ni say ministers tu we tife wo mo chese wo ko mo ho me pa adwuma mo si o bribe fato ho percentage ni atwa ma wo etu omo se akwan ye wo Ghana ebetumi ayi a na do ministers tu we sack them omo no mo kan omo ama evidence bia contractor for na allegations where do we allegation wonum ye say angry contractors angry o wo mo mbu afuo papa contractors na omo kasa asem no na the dispatch bebem the dispatch so echemo say emfie nan ya yede emampanimfo se monfa ntena so ewo mayimu se mampani no ene mampani dada adwene jekum gofo se na nka o se enye no se da bi o ka se 5 years benefsin wonu an kasa ne ene hwehwemu ne na adwenkyire bi ode aba ene wo ka se da bi 6 years nkebeye na se mampani dada adwene jekum gofo de enkro de 1 year kan wo se adwuma no ampanimfo no beye no wo munwie eti ase nipa ne ho pre no behwe ne atete adwuma no so saa wo bi so ba wo bi aye bi obeto aso no se na me bre ye sen ma beto obi de so ne ajagu ho no mo eti wonde ohun ni se emfie nsia ya de ma beboa papa the Daily Searchlight so enie ye pani wo bebre ye bi da nkwa ya wanya ne ba bi kro kane ene ebu akwa no fom na hye badwani ena akwa no a yesusu se wokum no a wogina kwọtọ no akwa na etodo se ya na medi aburu ana me ho ye mene ena me kondo me yire nti ma me ne me yire nkoda mra yesi akwa no se beginning no oye no so wabodam omoda ne hwehwemu no akosoa yesi he akwa no unadwimu da ho yesi na dwimu fine ye wo ye bia no chese bodamani ate en wogina won mo de en na me homfa me omse no homfa no papa eti asem no yenni no se ne ye di asem bia da pepepepepepe define that so enie na find that so de ye abode aba eni aba anche na se ye beka se na no ye du brichum Emmanuel brichum ensentwere ni no a edine ka ni o se yabome etoso mienu o se ye mome eti ese ye twa paatere ye beyi ni se chewa no se obeka tu no abome yabome ya mome no asa de abade a da ubonka ta ise abantie no ankasa dwum bo so me ne da ye toso aduasa o makọ hwehwemu ahu se wo call Legon police station ekoye complain se ye bo me wonum no okoye ne complain no ene wasan ba se ye hyanu o se ye ne dan yo omo time no kwa torture se torture no ba se torture no ne ma ne ka se ye bo no de ene ye obi enim ti da ubonkrata no ne ode aba no se omo hwehwemu ache se wono ankasa wokoye kesi se yabome ene wasan ba bi o se ya amome no ti ene na me ka no paatere beba paatere so ebi o wasem foforo de beba de Ghana yemfa pepa ba ko na fe ye branding ene yemfa daily guide ntwato na yenko na we ma minka ne brofun kan twi anye de sweet vagina woman arrested aboye mama gidi no sweet vagina woman arrested wo ba no o se so opeso akohia kumamu ye de
say yeda wo no wo ye ho adwuma wo meduro no wa ye de say asichire na anam Elizabeth Togbo Elias Mamaji yesi ya che no to ono onam no na chese wo da na minim say ade na wo say that say asichire fiam chese ya ha ye ho but you see there are two sides the other side ne say Ghana for enya atwom ye kasetia ema say omo koto concoctions e dey yes a tight ne ade ne ayi but ye kro ya na oban ware woja aware anaso ekunafo ye di o matem again ema ebo omoden ayi wo madwuma eboa wo ma hwe nkoda bi on ma divorce bi ani kuna woja no ne ya kasetia ye ma so pani ne kurukura wu kunafo de be de ne amana so pani be de no I see you be de uti anye ye kura no oba no wo ya na ye boni ne ya ye wo sa we vilify women like that and call them names no mo kwa kopebi e de atrape mema yesu then the other side also is a man so ya akwadwro what ye so ya homache betena ye de enye nipa na afia e mate trog so o kai kia na ekokwa so no asamanka sidwa wo ma ekosuhum dwa wo ma ekobokina dwa wo ma ekontosu dwa so ne mate kia mu aworo grass ye maame no wo mo de koba ayi bayire dwa techiman wo mo koba nipa ne yeso yusu den Range Rover what tetrasa ko wo ye de adwuma yeso wo nya adwuma wo ye dan yeso slay queen ai tonga ya wo nya adwuma ene no te ebiwa ya masa slay queen sai popular nti maya na esi su ni nyina ya wo mu role models ni omo ye ne yesori ahomache beti dwom wo ye star ai wo jama wo ye star wo to wo ye star kwasi asem bia yesese obi star di no no otum to na che so wo ye star Ghana mema no so mu dua bi wo school asua de a wo nya star o ye wo asua de a awards no wo nya star obi win first class kwa Hello, Ghana.